Ako ste pratili Kristinu Spalević i njen život sa Kristijanom Golubovićem, danas imamo ekskluzivu. Kristina je upravo podelila snimak iz svog novog stana i u njemu se krije mnogo više od običnih čari selidbe. Nakon raskida sa Kristijanom, Kristina je odlučila da stavi tačku na spekulacije i jasno poručila da više ne žive zajedno. Na svom Instagramu objavila je video u kom kuva kafu u šerpi uz poruku čari selidbe. Naizgled šaljiv snimak zapravo otkriva početak jednog novog poglavlja u njenom životu. Kristina je dodala da neće brisati zajedničke fotografije sa Kristijanom jer ih vezuje nešto mnogo veće, njihovo dvoje dece. Time je pokazala poštovanje prema prošlosti, ali i odlučnost da krene dalje. Ovaj potez govori o njenoj hrabrosti, snazi i spremnosti da javno podeli istinu sa svojim pratiocima. A šta vi mislite? Da li je Kristina ovim snimkom uspela da pokaže svoju nezavisnost i snagu? Pišite nam u komentarima, a za još ovakvih vesti pratite naš kanal i ne zaboravite da lajkujete ovaj video.